تماشا نجار جارك دي ام هم بلوانه يوسف قرداوي اللي كل دار ولا مالبك ستيكر جايز لو كيني دهرين هندرتش معاملة بكي حرامة ودقنا دو الشركة دا ان قناي مغزن السحرة دو دا فايزة ربا يعني بيغمبري عليه الصلاة والسلام اللي بيكش علامة قيامته اوكو ربا فايز خورن پربا او içki خورن ara خورن پربا او زنا پربا ونش علامة ان كن زمنا قيامته معلوم لسر خورنا فايزي يعني خدا اعلان حربه كريه پیغمبر مد به یک درهم کی فایز خو و 36 جاره زنا يمكن اعوذ بالله و başka hadisi dini cehennet حق فايز ده günah كبائر اذا تبدي بانقه و bize mehe افقا بدم تسخو فايزه يعني فان بانقه قاتلم قاتلم بانقه معلوم دبيجك مرجوان يجيب دبي ام تجارت كن صون دخل بهم فايزه كن تجارت كن لقوري صوصيون بدوام بالتجارة اوجي قال بليني ما هيك قابدن كبلي بد بفايز يعني بسدي ام بي يقدر دودن ده مثلا %خا كاري بلي بكن بله كارك هات %50 بدن و %40 بدن و %60 و وصلناك اما به 3 مليار ثابت ما هي 3 مليار 2 مليار كي بدن و فايز بله مساعدة سيدة بدعب تلفوني مهنج ديار بكر آية كمين كلامكم بخيراتن السلام عليكم. عليكم السلام. خوشم صبیه مهم نیستواد برش خوشه. بله كلامك. خوشم صبیه من یک جگری خورا يعني هذاكم ديم يا ربي بيه خورا ديم تزفدلا ما بين فدلا استحالون پیغمبر علی حضور آمان و اتفاق آمان کریه ایجا هوالغ مهود و امتحان آمان پرگرانه و توی هاویش گری خورا دخوازه ده کی گره تویا ران نک و بنیوان و امتحان آن ران نک اجوات تشکی ورهی تنه امتحان آن بچهاریه ابو یک و یکی یعنی قمشی مرا جیران مرا اقربان مرا چوقا بیلگی برحمه هر سر بشفاقت و اوجی بخزه و بدره و بیفتره و چکانو ویا ببختی چکانو ویا مرا بکن ومارا كردان فجي يعني تشكلميش بك النار السال حتى وحتى أجواد ورم هي تنية كامل سيدا برسي إن شاء الله إذا أما هاتي خدي بين خير خوشيدة إن شاء الله جمردين كلامكم خيراتن السلام عليكم سيداي علينا عليكم السلام سيداي مشاور باشن حمش خدا على خدي جو رازي باشن بلا كلامك سيداي المياه فالمياه قدي من ترسيا المياه قدي أم دروح كتادك بيشتوي أم مرن أم شارع كتادك ويا شو هاي سيداي زود هذه برسينات وأفشان حفتة تدي أبرس دائميتي وأفشان حفتة بدنا نجيب برسينات أمريكا سيدا برسين إن شاء الله أما هاتي خدي بين خير خوشيدة سيدا قوم از قدي خوار دعاتكم دبين يا ربي صبر الصحابة وقوة الصحابة وحضور الصحابة بديوان جد به هناك دبيجن تدي ايه صحابة امتحانوان قرام بيه بلكي قدي تبيها وينكن دبي قالوا تشكي وهي مرد بيش يعني انا مربي يا ربي تبعية الصحابية طاعة وعبادة الصحابية حس كرنا وانس خدا وبيغمر الكنسي لكن الصبريرة بيغمر مدبي يكتبها پیغمبر داین دوی دعات کرد بیار بیت صبر مسیده بی صبریم پیغمبر سان بیت بلایت خوصی يعني وقت الصبر بخو الصبر سر بلاية بياري بلانا لسر من لكن تدات الصبر يبني بربيا الصبر الصحابية او ينخوزه إذني بخوزه بله سيدا قو جيراني من مالا بي قنجي بك باشي بك و هر اشي كرحمة لي بك لبلا اوجي تم عداوتي بك دجمنانتي بك برحمة مالا علاقة خوشي برشواية اي والله حقي جيران سر جيران مازنة برا حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام جارك سمع أخاك تل جيراني خو خيتي بك حقي ورعايتك دودة إبراي خو حتى حضرت پیغمبر دبي وصاك حضرت جبرائيل دهات بريك توصيات جيران تكر دي مزان تكر كو اي بيجا وقت جيران تبمرة تدبي وارسيوي تبمري اود وارسي يعني انسان اقرباي وانا وارس جيران بن وارسي هف وصامزان تكر تاوي معلوم سنگو یا تاوی پیغمبری علیه السلام یعنی گونه جیران دبیه کی که نعوذ بالله پیرکا جیران خورا زنای بکه
هاوی 10 جراب یکی خریب راب که چونکه نامیس جیران خمل خویتی بکه مالی خویتی بکه که دوی یک تیبا پیغمبر دوی رسول جیران پر تعدید مزرار دمن بری اداره ناکن پیغمبر دوی هر الشیخ تفدر خسری و کیو هات در باس و کی چه دردی تایه بیولوژ بر جیران خرابیامه هفیت چه وصاد که بتونه الشیخ در خسری و کیتیت پرسد حالته بیولوژ بر جیران خرابیم تنبیه ربی تو بلاوی بدیک herkes لين نفراد كه إذا جيران بيت حسن تيجي الرجال كده بحيرة والله نفرة والمب قلبا الرجال كمرة بصوزي خذ إذن قارش تناب يعني جيران وقت الجيران والنفراد كه والنفرجي بوشنا ناسن شنو قنجيل جيران إذا أول قنجيب كه وتجي لي خرابيب كي أبي يعني تشكي يعني كاري الشيطان يعني اتباع نفس الشيطان يعني وقنجيب كه وخرابيب كي بله سلام صدا بده به تلفن مید ناجیانه آخریه کرم که خیراتن کرم دار بون کرم خدا السروا و السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کرم که ملا محمد ملا انوار خود جوار عزیزم پروگرام وزار هستکن اجمعین سوالی کی من هیه بله بله شیرین نها دبی انا پارتی هنه دبی که هم بین سری امی رجما سوسیالیزمی و یا رجما کمونیزمی امی و رجما دموکراسی یعنی قانون حقوقی کافر امی پی عمل بکن او معرفی که عشقاوی میلاوی طرف وان قایده هبه آنا گوری حکم اسلامی حکمی چیه گلو یعنی دبه مرتد آن گناهکاری که مرزنه کام سیدا پرسن انشاءالله ایدنیجی سلام اکی بکم سلام رحمت برکت خدا لسروانی کو دمال خود بجان خود بقلم خود خبر نصاب شرع محمد به حاکم بخاطری و آمین بین خیر خوشیده انشاءالله جوانه کرم که خیراتن سلام علیکم علیکم السلام سوری که مه بوده بله کرم که خاصیامت بیشه yani 20 سال عود هادینه ارسه استاندنه اما به زیر وانش استاندنه yani زیر خاصیامت واش استاندنه باشی مالاتی خورا ورده مال چیتکن مالاتی وجده ارسه نویدکن نوی اوتی دا چیتکن نوی مالاتیوی اما مالا خاصیامت چاده چیده داری میوه خورا دادینه yani مالاتی وجی او داری میوه آلیه وان راجه دکه خاصیامت لنهریه مزن کردی اما أنا كأنا خاصية من دي ولا نافين يعني ما لقرطة شو تيجتني أنا ناقة ما تيوي وان ميفا تقني هذا كي جي تخوي خير وان جي تشي يلا يعني أو عرسة بزيري خاصية ده تكرر نوسا يعني بيبالي خوجي بزير جنتيا خوجي ما زير خاصية مجتمع يعني أو جي نيفيكاري ويكا إشي بي يعني أو جي أورتاق بي يا ما دار خاصية متهني لني هذا مازن دار إيوينه كاخر هيتنا كاخر هيتنا يا ده هذا بني هذا مازن كده باشي مالتي وياكي كامل سيدا برسن إن شاء الله أما هاتي خده بين خير خوشيده إن شاء الله سيدا المجايني زوده في برسينا هاتبو كاكرم كتبيجي أنا الميجا إني خويت على بينج وقت الميجا ده خصوصي بعثة الميجا إني كريه القرآن الكريم سورة الجمعة سورة بعثة جمعة هداية خلاص إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقتك روزا الجمعة هات غازي كرين جوارن سكري خدا بكن يعني من المياه جمعة بكن وذروا البيع من بيع وارس فيسي ترك بكن فاسعوا إلى ذكر الله ونعجل بكن هن ذكري خدا كل المياه جمعة بكن بيا أمري خدا بيغمبري خدا عليه الصلاة والسلام دبي يوم الجمعة دي سيد وأيام الدنيا يعني السيد الرئيس روي الدنيا وبيغمبري مدبي الجمعة عيد الفقراء وعيد عيد المؤمنين وحج الفقراء روزة جمعية عيدا مؤمنة مسلمانة وحجة فقيرة ده حقي روزة جمعية ده برفضلتنا قيامة روزة جمعية ده رادبة حضرت آدم تبايد وصل المجايد بيت إعادة إجا الميجا عودة كنا في الميجا أين مثلا الميجا جمعي بيسيكو حجة فقيرة عيدا مؤمنة لكن الميجا كبير خدا أمري بالميجا كريا درك عته بيخمري ما درك على الميجا جمعي كريو قطبة خواندية وتا حتى هنكي دبين
عالمی عصر خطبه بخوجی سنت نفرسه لكن علماء مذهب الإمام الشافعي مذهبي دبي خطبه جد شنو درك عددا وجوك دريج نبا خويت على قصه مشكله درك عددا جبو خاطرك واجبه المجال جمعي بالجماعات بيكرن جبو تبي نخوش هنا يعتيا صاحبي هنا تشي انسان هنا جبو خاطرك كن بيكرن حتى في خمر ما حديثات صحيحه كل مجال جمعي تكر سخل زمان پیغمبر یکی اذان کیه بو چا بلال اذان خون پیغمبر سنت ندکر دچو سر منبر خطبه خون ولی میست کرنو و پشتی پیغمبر شش رکعت سنت کر یعنی دیمه چاری بری خطبه دوجی پشتی بی جبو گل سر سفکایی به ایجا آنها المجا جمعی هایده دربیم سنت هایست کن او قامت جید کن او دریست کن لکن پشتی جمعی چار که المجا نیورو فيها تهلكة كل مجال جمعي بطال به أنا مثلا هنك هاتيا بشتي 600 صار كهر سي قرني قنجب هي خمري مدبي خير القرون قرني اسم الذين يلونهم اسم الذين يلونهم أن قنجي قرني كو أستاذ شمل قرني صحابي كو صلصال قرنكي دولا قرني دديا كو تابعين دولا قرني سيا كو إيوان إمام ومجتهدا يعني هر سي قرنا ده المجال جمعي بتاني كرنا المجال نیورو پیش جمعی نکنه قولی یوسف قرار دایبا ایوان هر سه قرنک پیغمبری خدا به هر سه قرنه نا ان قنچه قرنانه مال میجان بطال بیه کل میجان نیورو نکنه و مثلا پرجایی جامی هم پیغمبر امام شافعی بغداد المیشت که سه جیا یا چهار جیا المیجات کنی امام شافعی المیجا عوده نکنه و شخواه ان پر و تشتید تنستی امام شافعی به وی گوتی المیجان نیورو پیشی یوسف و هبز حیلی که عالمه عصري وفقيه عصري ومنسوي مذهب الإمام الشافعي دبي تشكي صوتنا يعني الإمام الشافعي نقول كنا نسي الإمام الشافعي صوتنا يجوا الميجا جمعي لسر تخفيفه ملت قالش هل جي ولا هذه جيكي أبا بنا ديار بكر إيه كنت بيجين الميجا مش عي قرب بكر قال جيكي به ممكن الملت ديار بكر تب جيكي الميجا والله يقول فرض بان نيوي شارع سسبي ملت الميجا إيش خدا يزبي وما جعل عليكم في الدين من حرج الدين الإسلامي ده خد على سقنتي وزحمتي زوراكي ندى سروه إك وقت هر شركي إيرو دبي قربان خد جيك الميشكن زبي زحمتي سقنتي بيتر هي كنا الجيكي بجيد بالنهري يعني أب قرش نتجيد أنا فرفي أرسمي كريا لما جا نيفرو بسي جمعة تنية و إيه قوتنا هيجي نبال مشتهلي مظلم إمام حنيفي مالكي حنبلي وشافعي نين يعني علماء وان عالم نك مشتهلي مظلم تقول للشهر كي مظلم نابي يزن برين كي عالم كي مظلم ويجي تقول مجال جمعة نيفرو بسي جمعتنا إذا كي عالم تبطهم قوى ابن حجر بي إمام الرمالي بي كي تشوجرا قوتن يا تقول مجال جمعي دبا ما يمازن قو أوجي بعقلي وكوابونا يعني حاسة أمنا بيجن لكن عالمي وصاقوتي إيه والله إن إيك بيجا ما الوقي بعقل مالي سيدا أري مساعدة تلفونك مهم يبقر جو فاي كلامكم خيراتن السلام عليكم أبي علينا عليكم السلام سؤالك جوار هنو بله كلامك نها ما بروموسيون ستاند ما بروموسيونا عم بيجي سيد طلارة ما ستانديه أري ما هناك ويدا هناك ما جم ما لبا خيش بله اما اول ما لبا خيش ما خشكر عم بيجي عم تقول يعني مثلا صار عم بروموسيون دي هذا وضع جائز ولا جائز عم بحكم به هي يعني عم قتلك يا انت بروموسيون قلت هنك جيدا فقير فقراء نوسا صحيح وهناك جندمات خرشكر يعني اما يعني اذان شو قطع جم ماي تيازاني اذان جم قصي اتم متى حصل زياده دمي حسابيتكي اري مثلا ها بروموسيون عايزين صار طالع جدل مقصد لازم بلا تري بكي اجيش تركب مثلا جاد بدم بانكي دي از بشي نادم بله كامل سيدا برسي ان شاء الله تمام صلاة قدس خدي بنت خير وخشيده اهلا وسهلا سر شعبه جبور ساي كلامكم خيراتن السلام عليكم عليكم السلام Katılım bankasıyla ev almak caiz mi değil mi diye sormak istiyorum ben. Sorarım Seda'ya inşallah. Tamam, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet.
سیدا گو یکی دعوا سوسیالیزمی بکن دعوا کمونیسمی کمالیزمی لیزم وانه بشری سیستم انسان شکلی قانون انسان خورا کدیه ایدئولوژی کدیه فکر کدیه أنا مسألة كي بردريجة بله کرتاسی عالمي إسلامي خصوصا نسب عالمي سوري سعيد حوا رحمة خدا لي بعد جند الله كتاب خدا كتاب كي بردرية دبي تتشكي وك ولائي كو صفا إنسان بيلود كو ياج حزب الشيطان ياج حزب الله ولا يعني ما بهن كاش خابك أولي الأمر تبي خدا بي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ancak خدا حصد که ولی و دوست و یا رئیس و اول امر و پیشکش خدا پیغمبر خدا و اهل ایمان اهل ایمان جوانی کل میشت کن روجید کن و یقین الصلاة و یؤتون الزکاة زکات خودن ایجا خدا دوله و من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا کی خدا خواب که ولی اول امر پیغمبر خدا مؤمنه فإن حزب الله هم الغالبون دم او پارتیا خدا نه پارتیا خدا یه غالب بنه دو وادا خدا بحثا حزبیت کتلم دیم پارتی به عربی حزب خدا پارتیا خدا غالبه رأی ده عربی دانا رأی من تدی رأی کلمه که عربی یعنی düşünce من görüşa من عقیده من اوه وقتی هر رأی خوب دید سوسیالیزم کمونیسم کمالیزم کافره اگه نیاتی به خدا رد کن پیغمبر خدا رد کتاب خدا رد کی یعنی ونسر چه فکری اجی فکری قبول کن اتخوزن ون گوش لیبن ون قوت لیبن ون دولت ون حکومت ون اول امر ما رئیسی ما اجی کفری بارستر و ظاهرتر هیه وقتی که مری بخوزه لقارش دین خدا لقارش شریعت خدا یا انا از هنکی که مثلا نک شریعت خوزن قنبه مثلا میلداری اسلامیت کن درابی مثلا هنکی یکو نراتیب اسلامی رات کن اف احکامكم مانجي ويجي راكر يتبيجي ولا ازوان تخوزم اول ايرو مثلا تركي ده هنكي دعوه لزبيان و تراوسيه وعيشتكن هال اسطنبول يرشادكن كي وان دستته yani en bسبب هندكاي جناهي دكن يعني ortak yani اذا دخلني ortak يعني وقت الدولة حكم ما بخوزها حكم بغير ما انزل الله بيا كافره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يكي حكمي خدا حكمنا كافرة معلوم حكم كرم بإينانج وعقيدة هي يكي أنا نسر حكمي وحاكمة بفي قانوني حق وشريعات نحقس بحكم كم كافرة لكن بجولة في قانون نحق لكن سري ممكن نحاكم بحكم كم ناس قلنا كافرة سيد الرأي ده برتلو كان والله رأيت الناس اللي حسكرن ميلداري أنا سخط لي بيغمبري المرء مع من أحبه المرء يحشر مع من أحبه كيس كي حسكب ويراح حشر به رأي داينز محبة رأي بيتر وهيك هازوانات قالن الهفد خنون والراد قالن الجندات قالن الشهرات قالن ومالي خد نعيش كن زبور رأي خاطرك في بارتيا سوسياليزم كومونيزم دينسيزم ايمانسيزم ومثلا رئيسي وانكار خدات كن هنرتيب خدا رات كلا واي 100 سال بارتي کا تركيا دا بارتيا مخالف نرتيب ديني مرات كتاب مرات کا پیغمبر مرات کا يعني ها جامعه كن طولي حسبه بله شيء قيناي بيرا يعني ابا اختياري ما تبدي بين ومها راي خو بدلوان بي ولا ديمقراطي بين ولا كفر بين ضلالته بين خد دسيوندا بركتنا بركه داونك هيجي هرا سلام مساعدة بدي على التليفون مهنة آية كمي جواني كلام كم خيراتن وان السلام عليكم عليكم السلام hocam soruya kime var abi? Böyle kelam ki. Mugu من كتافة يعني حرام من تركيا يعني mugu نما مثلا تسبيحات كي يجي تبع أماشي أشوف كم مثلا. براسي مفعل نكر برساته. mugu يعني تجارة تمام حرامي. حرامي كي evet. بله. بله bana مثلا تسبيحات يجي تبع أماشي مثلا. Kamera çipke. Tamam inşallah. Ama seda person. Vakit persi ve ne? Nerede? Mugu vakit persi de ne? لا بإيطاليا يعني كما سيدا بس أمانات خدي بين خير خوشيده. باتمان كلام كم خيراتن. باتمان. السلام عليكم. عليكم السلام. سيادة حاب فرسيمة بني صلاة. بله كلام كه. سيادة بيشي زكاة تري.
تدي معلومة حرصاسة قاعدة تري درين بيجي أو تشتغل نو دركت يا في وقت ملط هي ولجناب عرضة وأنا كملط جناب عرضة ذكري ولجناب عرضة دفوشي. إذا كتاي بيجي شو كتاي فرا ولا رقدان يتري ولا رقدي. أبوياك يا دواي سيدا تدي أمدس هي بري أمدس ميجي بكن. مدس ميجي كر ومجبر كر كما كم نقص سر خدا يا دم دارك سوا كيف قلامش نكر. acaba mecah xarab kın ve kulamış kın yoksa mecah xadam kın ki can başa. كامل سيدا برسي إن شاء الله. أما هذا خدا بين خير خوش. أهلا وسهلا. سيدا جو بخسيا من زيري خسيا عرسة كي هناك بري جنتي متياوي جيبونه. بابر عرسة كي كرينه زمان كي در باسوش خو كرنه بخشي ميوه. أنا مالا خبرية شد بي أو ميوه كهنا أنا دوي عرسه ده دوي بخشي ده دبيك خلص جيب خونو ياخد بيدان خير جيب بيدان قالوا خير تجي أنا جيش أنا كو أو سربس كن بيبرا خيرا مع الصدقة ما كيجيت خو برا بخو شو خيره والصدقة وخير كي دقيجة جنكي جارية دقيجة كي لكن كو بيجنا وان خلق جيب خو بلكي أول مروي لا وش باش دبي خير جي هذا دبي دقيجة خسيا من ناقش خس أكو يعني أو بدلي بها يعني كو أو بيجا سربس هركز قال جيب خود لكن كو وقت بي إذنا بخون حرام لكن تقاسي دار رجع قيامته حقيق بخوزه بالسنة يعني أو خير أجوادر كذا خير كورة بجوان يعني شو ميك دار كل عرض دينه أتشوي كي على سروي دار دينه خير جراتيس خوي داره را إذا كم ميوه بخو يك هر بني سياوي داره سوي استفاده بني تشجع استفاده بكرن إذا خوي را خير حتى في الدار مثلا بغسك مال دار داتينا في الصدقات جارية جي أبه حتى أمري وان هذا جي استفاده تكن أجر ميوه به أجر منظراوي به أجر سياوي به أولا تف خير يعني. بله سيدا. سيدا دبي promosyon معلوم دولت ام بين 3 ساله بمأمور على عهدنامه كشيد كي صالح هنكي دي يا دبي فيا كو اسمت تقسيط اول دايما من قسمك جاي خير دايه هناك جي مهشتي جو بركي كنت اقدامه بتالو و ويبريد دليل روج من بعد خوازه اي بروموسيون جيري جوان خوازه جيد خوازه دبي قالوا مروا ك بسكريكي سقنتكي يزروناك لكن وقتك مدي قد يوم جوانا خاصن جري الا يبري بدن yani ev promosyon perivi faize maaşı. Belki ben çen cevabı verici yani açıklama kiriyeme anlatmış kiriye yani devlet maaşı memurayı, işçiye, emekliye züçen roberi de banka bir trilyona vi parayı yek jarkil faizi xe bir trilyona faizi seri ya devlet jwana govun hinki vinci ve faizi ve istifade etken bedel memuru bedel işçiye إذا أنا بانقة بدو إنسانا كهرنا هر يقدر بيورن معاشي خصمه بالسينة أزي أبقى زي تربد أنت مأمود يعني بانقة خيرا دي بابي خد تجار صدقة ندا إجارة بكل دو خلقت أزي أبقى همشترى خصمتك معاشي تبد أنت وهمجي أزي زيادة يعني أو كبد أنت براماسيوم أنت أو كاروان تدا كاروان جي أو فايزة أو فايزة تابي دشن بإنسان إمزاتكن ولا كنت 3 سنوات يجمع معاشي فلسطيني افياجي وقتك دبا مقاوله يعني انا كو امزنا كن بريدا يعني دباك مربيجا بانا صوز ندانا وهما بردوان كان مسينا كي مسيك بوان دني مذاكرن دبا يعني صوزلشمه وانا gerek kesin ve promosyon نخون وقتك زماني قديا جوانا خاصن شويه بدا فقير وفقراء وقتك شيء بطالب وخاصة شوي بدأ بانقي. بله سلام سلام ده تلفون معنا حاضرين هردو اسطنبول كمين كلام بخيراتن Alo. كلام بخيراتن Hocam bir soru olacak benim. Bele. Türkçe fark etmiyor. Bele. Ben özel bir şirkette çalışıyorum. Şirketimizde benim evin arasında 35 kilometre var. İstanbul trafiğine malum. Bindiğimde akşam azanı okunmuyor. Yalnız servisteyken yatsı okunuyor. Akşam azanı okuyamıyorum servisteyken. Servisi durdurup da namaz kılamıyorum çünkü diğer arkadaşlar kabul etmiyor. O durumda ne yapmam gerekiyor? Soralım Seyda inşallah. Bir de hocam bir soru daha soracaktım. Buyurun. Şu an çalıştığım şirkette daha önce bayan ve erkekler işçi çalışmıyordu. Şu an bizim patronumuz bayan da aldı. Şu an bayan ve erkek işçi çalışıyoruz. O durumda bana bir şey var mı onu da soracaktım ben. Soralım Seyda inşallah. Peki çok sağ olun. Allah'a emanet.
Disaz İstanbul Kerem ke mumkhiratın. Merhaba. Merhaba Kerem ke. Ben mesela Buyurun. bela sırasında hamd mı etmemiz gerekiyor, şükür mü etmemiz gerekiyor? Bela sırasında. Tamam işte bir soralım Seda'ya. Tamam, çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Seyda temaşa mı bir pırsa pırski bu acip Türkiye bu rası mı pırsa Türkiye vara yine pırsın o hanakten. Skino yok habayla var. Ama mecbur adına kinci. Evet. Dedi ki katılım bankasından ev almak nasıldır? Şimdi bu katılım bankalar bildiğimiz kadarıyla biz onlardan soruyoruz. Diyorlar biz faizle muamele etmiyoruz. Hatta faizli bankalardan adam gidip bir evi görse mesela burada bir ev var sahibi mesela 200 bin diyor. O faizli bankaya dese sen git al hazır parayla al bana borçla ver. Karla ver bu caizdir. Evet. Yani katılım bankalar olmasa da bu şekil şartları yerine getirseler ev sahibine parasını verseler ev onlara olsa ya araba ya herhangi bir mal onların mali olduktan sonra borçla yani karla sarsalar bu caizdir. Katılım bankalarınki daha öyle caiz. diyorlar. Evet. Seyda go mali min ticareta mı harami ketiye. Evet. Kapçayı ketiye izah ne ki malum. Dibegaz iş fikrim. Ana ticarete malik haram kettik. Khoyi mali nasb ke kere ilahara mali var mı da? Uy haram. Ye haram cederxe. Çünkü Peygamber Medve innallaha tayyibun la yakbelu illa tayyiben. Kadar tayyibdir, temizdir, pakizdir. Yani tayyib, temiz olmayan malları kabul etmez. Kurmacı pasıyla. Şart-ı tevbe, yek şart-ı tevbe eve, vakti mesela tevbe ke mali haram çıd mali da eve, tevbe ki cederxe. Yek khoyevan nasb ke evi mali bide khoyevan. Ku naz neke ebde fakira, fukara ve zekat, ebde talaba medresa. Mesela ona en müstahak velki medrese mene, yani bedel medresa juvana halale. Ve zekatı yani bir günah Gerçekten mali hudarxe. Gerçekten mali kesin der. Hani şart ki tevbe eve, o mali haram der ne xaci, bir ne bece davlay mal tevhara, evi mali bir halal cib khurabe. Şimdi tevbe kir yani poşmani, ey Teala inşallah bereket ibke mali ziyade mali şey Xuda bidek. Bele Seyda da hatta maşamene müsaade ve muam bigrin. Ji İstanbul Kerem ke mumkhiratın. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Buyurun. Burada iki sorum olacak. Buyurun. Birinci sorum şu, ben çalıştığım yerde namaz kılıyorum ama o arkadaşlarım namaz kılmıyorlar. Evet. Şimdi bunlar namaz kılmayınca da ben sonuçta onlara çalışıyorum. Ben yani onları yanında yemeye çalışıyorum. Onlar bazen namaz esnasında mesela ezan okunuyor işte bana iş göstersin şunu bunu yap. Mesela ben desem gidip namazımı kılayım gelsem ya da bir şey desem bazen de ben onlardan habersiz namaza gidiyorum. Onlar bazen de böyle yüzünü asıyorlar hani bu adam işte namaza gitti yani işte yani sonra kaza da yapabilir diyor. Yani onlar bilmiyorum onlar hangi hoca onlara anlatmışsa gece kaza yapın yani burada da farz namazını kılmayabilirsin diyor. Namazı en sona bırakın evet. Evet yani sonra bırak hani şu an işimiz çok önemli işimizi yapalım diye devam ediyorlar hocam. İkinci sorum yani bir insan eğer namaz kılmıyorsa onların yanında çalışabilir mi? Evet. Yani o kişi yani bir İslamiyet'le bir bağlantısı var mı yok mu yani? Çünkü adam İslamiyet'i iyi biliyor, Kur'an'da okumuş ama namazı kılmıyor. Ama diyor ki o benim Allah'ın arasında. Sen namaz kılıyorsun belki Allah katında ben senden daha üstünüm. Ben namaz kılmıyorum. Adam o cevabı bana söylüyor. Evet. Yani resmen böyle yüz yüze konuşuyoruz. Diyor ki ben namaz kılmıyorum ama Allah biliyor. Sen bilmezsin. Ben seninle üstünde olabilirim yani. Senin namazın o kadar şey değil yani. Anlaşıldı evet. İkinci sorunuz var mıydı? Evet o iki sorumuz oldu hocam. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Hadi hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Diyarbakır Kerem ke mumkhiratın. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Selamu rahmeta Xuda bereketa Xuda liserde Seyda Emel Enver ve bütün xabatkari rabeti bir inşallah. Allah razı verse ve beci inşallah.
كلام بري كده سؤالي بس ما تخاطم سي كلمة خبردم كذا فورمات كي ما يورتنا كلام قال هذا بيجي اي اخسا حتى اني كندي تب مني نبادا سو في ظالم وظلم كارو خدينا ناسا اي بيت الله حتى كندي تب مني بالماهية ظالم وظلم كارو فلا وإيزي يا فلا وإيزي يا فلا اي مدينة حتى اني كندي تب مني نبادا سو في ظالم وظلم كارو كافر بدينه اینجا میچما بیا گو سیدا بالا خودم که کا پرسا خو بجه سیدا مگو پرسا خو بجه پرسا خو از پرسا خو زما به کلمه بجم ده کا بجه یه کلمه خود استرازی به اجمعین دیگه مریم رو کی روزه منو که خوجه که باشه حتی من کندی من به سوال پرسم عجبا امی حتی کندی بان سوالا بکن قرآن دبی حالی دا رسول خدا دبی حالی دا مدینه و مقام کرم مسجد الاقصى دبي حالي دا او حكم الاسلام دبي حالي دا حتى انا كم بيعمل بيا ببرسن قالوا كان مثلا برسن ان شاء الله كان بيا سرقلي ببرسن امبارح حد ببن هات فاهم المساله ان شاء الله مثلا برسن فبس تراجي بقى وزير الزكاه في جوابتم دخوازم كون توريكي من انقره ونقشينا ويبرجرانا دخوازم مجرد غابكن خذ شفاء خير ده ان شاء الله تماشبان وسيدا جميل امانتي خدا خذ خير خوشيده ان شاء الله امانتي خذ به سيدا جوج ترينو دكاتره اجا انا سوغور شبي هنا شي جيت سرع انت نكن دمسمس جوشيه دفروشن اري درازه دفروشن دبقلو زكاتوي شو بدرخص انا زكاتوي لغوري مذهب الجمهوري امام الشافعي حنبلي مالكي او وقت درز دا بري راسكو ام دبين يا بري خرما يعني بفروشه ياخذ مثلا قرمي خبير اسم الحشكيه بفروشه بقدر الزكاه او بيع بطاله مثلا كان امير عدل كان سلك مثلا قاصه تري زكاه التري كذا او بقدري بيع بطاله اذن صحيحه معلوم جد مذهب امام حنيفي دبي بدل جي درسته بدل درسته مثلا تري بفروشه ام بيجن دي حزار جهات حزار كي مثلا زكاة بده بدله چیدره دهیک دهیک çünkü تشکش عرضه var دهیک ya tabi hatta mesela ana bağmacı alimevan tri mesela isal şuti bu falan ne bazı kumer em tri zekat bده şu kes okuna ki em tkin dims dil gori mezhebi imam hanifi evci bedel caize te para bdi dims bdi bilirse belki dims çedir belki lazım kim şartı güç dehayek beyanı yani kimtir nime caize bu yol. Size gıyek niyete hayal mecbini dest mecbur gibi ve hat bilay siyak istemal nekiriye ya şaşku kümeyine seriye bu vi havil mecbur betal kedve yana. Na ana le mecbur fars rojiya fars tise fars mel dest bekir o sahibe şartu sutil cibir mel betal ke harame. Tijbu kümek tijbu sünnet ki betalna ki tijbu heyet ki betalna ki tel mecbur devam ki yani. سيدا جو كفات كم الجيكي يا وقت اشتد كلم مغرب كي بريا مغرب دقي نابنا مالو تشيكي دي دور طنجة المجال مغرب عربي دي آزان دي بكاز مجال چاچي ولا يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام جار كل مدينة منورة مجال نيفرو عصر سرهف كريا مغرب عيشة سرهف كريا إذا بسك پیغمبر وفات كريا أصحابية عبد الله بن عباس حبر الأمة عالمي أمتي بدي تسمع پیغمبر ساكريا قلت لي ألا يحرج أمته جبو أمته نك الطنجاي نك السقنكي جبروا العالمي إسلام اللي وقت الطنجاي كيف صاحبه قالت نيات بك بالمزاخية مغرب نيات تأخير سر عيشتك ياخذ عيشة طنجاي أنا قلت تأخير نك بحرمة الوقت بيا كمان يتاخذ بينه وبريخو نيتي بينه جي قلب هالشيء قذاب وهذا سحيلي رحمه خدا لي بدبي وقت الطائرة الميسر لازم دولتي تدور وطبعا الطائرة ما مكار كويسة دبي زمان الجوري إمكان الميسكم لكن باشي قزاتك يعني إلا باشي بسابك لكن غير قزاتك أما تأخير بك بك جائزة يعني فتوى كي پیغمبر عالمي إسلامي زيدن حتى إمام النووي رحمه خدا لي برسل شرح الصحيح مسلم دبي مثلا
caize hatta ki insan ne ki adar şkura canad hadar edabe ner sefer edabe yani garel serhev keban her çarlı mizani. Asri u mağribi asri u nivro mağribi ise. بله مثلا سیدا به ده تلفنی من هم ماجر بگیرن دیاربکر هر تلفنی من آیا کمین کلم که خیراتن السلام عليكم. علیکم السلام. سيدة السلام عليكم. عليكم السلام. بله. سيدة سوريا ما أول دبي يك مسلمان جدت يك مسلمان ور كشتن دبي كا شهيد النشهيد إلا مجبود دين خدين دبي جماعة إيه قارشك إيه أو كشتي دبي أو جنميدك أو جي أشنا المحمدانية ما مجبود دين خدين وانا تارش مش بونه شهيد كتيم. بله. أو إيه دواجي أب درما دواجي تلقين أثر ميت خواندن حكم وشاوة يبرد سنة بيا شيء. کام سیدا پرسه انشاءالله. واسیا جی قصه ایسانی نمی‌نه که مرکوانی پرواتی بگو جایز نه جایز. امیاج پرسه. امانت خدا بین خیلی خوشیده. جارا کدیش دیاربکر؟ سلام علیکم. علیکم السلام. توانم باشن. همش خدا را اونجا باش راحتی انشاءالله. حمد خدا سلام ملمرا انا اركضت بابا مسايد سوري جميل. دنگی و چه سیدا بله کلم که. و شش کولت شش سنه زارو که مهنه. خدا وان صالح بکه. و خدایش ترازی آمین امت همه اجمعین و خانمم دو ماه زارا نقاشه بله و ناخذ بها رحسزم و دوی عجوه مثلا همزنم بیا فکرن یا امگونه کار نمون شش زارو که نه وره شش حوان ايه سقنتي کی وی تبیجتون نه ايه والله سقنتي تبين زمان ثاني وين كدن ورهنك رحسيه يعني ورحسيه فراز دينا نورمال رحسز يعني دمه حمد زمان ثاني وين كدن ما قام ثاني وين تكني ام چونغو تذكرن گو واي قدم هاغو حامله يعني کام سیدا پرسه انشاءالله سلام ملي بكش مرحبا دعاء برا عليكم السلام بین خیر خوشیده انشاء سیدا اجلاس داد که سیدا گو آن از جی ایشته دیدی بری پیرک تو نبون یعنی پیرک جی نه هفت پیرک زلام نه هفت خابتن دیگه شغلنده زلام جبو کار نه هفت چوای نه حدیثا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام لا یخلو رجل بی امرأة الا و ثالثو من شیطان میر کی پیرکی را خالی رجی کی دا نامینه الا ایسیا شیطانه و ام دبینیج yani mesela bana tekstilalar mesela ciye ekda illat nabine da kharabi çeydi. Yezbervi havayı ki nikar ve muhafaza bke bir karab tenemine vallahi hiçbir deri çeytire. Yani iru ev topluma sebebi fesadiya ve toplumu dedi hayal nemaya, edeb nemaya, terbiye nemaya o fısk o fuhuş ve edeb sipır zedebiye o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki alameti kıyamette kus bireka hayana mine o perbuna zinaya nauzubillah khorna içkiye khorna faize ya en alameti kıyamet neyse. İşte tabi insan beşer yani. Nefsi şeytan herkes yaraheye. İşte bireki öktür ki insan züdü ve dalatı tenezbervi yani karba nikarba muhafaza bke züderi içkide işkamine çeytir. Kutani ne bini seyda? Kutani ne bini o bnefsa karba muhafaza bke yani evkara lakin disaj hata karba gere çavi bireki antizani muhafaza nakin senge kuvvet kin seri kuvvet kirin ciliyattan gili khud kirin a insan luamnira haram yani. Böyle seyda. Seyda go dedi ki Türkçe sormuştu bu izleyicimiz. Bela ve musibetler zamanında şükür mü hamd etmelidir? Şimdi belaların kaldırması için insan dua etmelidir. Yani diyor bazen tabi belaların sevabı da çoktur. İmam-ı Gazali biri ara diyor ya Rabbi sen belaları üzerime gönder ki sevabım çok olsun. Onun ustadı diyor yok. Peygamberimiz öyle demiyor. Peygamber diyor bela zamanlarında Allah'tan dua edip de ya Rabbi belaları bizden kaldır. Yani onu dua etmelidir. Dua da ibadettir. Ama Allah-u Teala'yı kaldırmazsa orada sabır etmelidir. Hem belanın kaldırması için dua eder, hem bela anında da sabır eder. İşte en şer'i usulü odur. Evet. İnşallah size bir telefonu mena macibin. Jağri kelam ki khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Sayda ajin
حنا رش سر حكم دوه یا نه جبو چیا رش؟ حنه حنا رش سری خوب پوری خوب ده ای پوره خوب داری کام سیدا پرسین انشالله تمام خودش جارزه امانت خدا بین خیر و خوشی ده انشالله Antep, Gaziantep, kendime bخير atın. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Seyda'ya bir sorum olacaktı. Buyurun. Şafii mezhebinde cemaatle namaz kılarken Fatiha okunur mu okunmaz mı acaba? Onu soracağım. Hani imamın arkasındakiler için diyorsun. Evet, evet cemaatle imamla. Soralım Seyda'yı inşallah. Tamam oldu. Allah'a emanet. Sağ olun. Seyda go il mecnekin merel cemman bخبته çavayı. معلوم خبات مرد که البا کافره جیب خبته حضرت علی پیرک یهودی چجرا آویز بیرکشان دی هر دلوکی بخورمکی و آنیا بوان خورما حضرت علی و حضرت پیغمبر حضرت فاطمه خورنه یعنی اصح علان گرش حتی امام حنیفی گرش امام حنیفی دی مرد کارش کافره را بخبته چون گید به کلاتی جوان را جوکیا خوب مزانتیا اما مثلا بتون عالم دینی yani zamanı sahabiyede Yahudiyaş kafirlere hizmet yakirine icra kilmej ke tabi insanın kilmej ke küfre bile ihtilaf he. İmam Ahmed pek kafir ve İmam Edin ve na akide düzgün ve pek kafir nabe. Hatta mesela ki daim limejde ke ustad veriyor zaman rahmetullah ve dübe vakte daim ne ke yani eviye alameti ki inkar zid. Yani hatta person ki limejde çe cennet ya baş şu hiç. Ziberbiyi yani peygamberime farkı nabila Müslümanın kafir alimeyce. Serlemeyce insan ki خدا را سجده نبه اوقع نعمت خدا خود تعالی عقل دایته سری دایته سری دا چقص نعمت خدا ج عقل و ج گو و ج جعب و ج زمان و ج پوز و وان نعمت المازن تب سری دا نه او سری کش خدا را سجده نبه منتا خدا الناینه ایجا خود تعالی محبت و حس کرنا لمیجب که قلبی بتونی انسان ریار دیجا بله سیدا گو تدی مسجد الاقصى دبني تشيكا يهودية ديه حرمين جي معلوم دبني دستي قرال ديه دبي قالوا مسلمان لازم نبانا خب كان دارت هنا برسان hayır em tefsir bini dünya tedbini hükmü kafir adı. Yani ve düşünce mervike baş. Merv ve tefekkür eda ki Müslüman teb esirin. Esir dese Amerika ne bini Amerika bini doğru me Türkiye tefkhara kiriye. Suriye, Irak ve Suudi Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır şumle koleyon. Ve endin İtalya parça verse kiriye fitne ki ne var anal ser Türkiye sakın. بتمامي جزء قوته يخوك عين أفتنا كل سوريا تشيبية التركي ده يتشيبل مع الأسف التركي ده بان بارتي مخالف زي يهودية وزي خريستيان ده الله بيتر تخصنا أفت تركيا تشيبك بارتلامي يعني مسلمان لازم ما مسألة خوي فقهي بعلم يعني أنا إنسان خدا أمري ما بتشتك بني ولا أفغانستان أمريكا كم مستكبري الدنيا طاغوت الدنيا ظالمي الدنيا چو افغانستان هایی که یکی دیگه فیل و دیک لحفظه چو تبی افغانستان تبی اشغال کرد جا عالم کی وان بعض که زمانی که خوزن هر امریکا لون نصحت که دیگه بله که ام خدا و خوب بکرن ان القوة لله جميعا بتون قوت یا خدا ام چون کتن چیای کتن قلکی کفرا کتن شکفتا بینان بی آب بیجل سول پیمدت نبود لکن خدا یاردم کرد کی سلاح می برادای هبود مع عسكري وانكش خدت ترسيافت قلبي وان تبرا بيان شون حتى السلاح يخو مثلا دولار يخو بري تشتري يخو بمليار دولار تشتري يخو لويشنا ابا خدا يردم كر وقتی که مرد خدا وابه خدا يردمي امد که وقتی برا انا جو قدس و مكه مدينه حتى بتوني اطراف الدنيا ام خبرات تسليمي خدا بكن خارجي كفري مجادله بكن ام استراحت اخرى ناكن غير خدا ما نادن جهاد ناكن شرطي عزت اسلامی و مسلمان خلاصیت توپراخ اسلامی جدرسی ظالم و کافره جهاده. بله سیده گو چی که گویه که جبو خودی ام بین مدافعات دینی خودی دیگه اما اشتراف انسان که دویز مسلمان بیکشتن او جبو دینی خودی تیکشتن معلومه دوی گلو بیاد بشه دیارنا انا تصانی خدا دوی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
ولعنه وغضب الله عليه كي مؤمن كي عمدي بكجه قصدي جوك مؤمن بكجه جزاي جهنم وابدي جهنم ده وغضب خده لعنته خدا السري معلوم دبر من قتل مؤمنا متعمدا عمدي ولا معناه ده كي من علماء فقه اختلاف كرنا عمدي جبوك قصدي هما ويدكجو قصدا كسناويت كه ياجي عمدي جبوك مؤمنه دكجه كجبو مؤمنه دكجه yani şkode me ev pek kafirdi be. Jibuku Müslüman ki bize pek kafirdi be. Ama bu ne bu İslamiyet'e yütküze, amdi yütküze yani sah Müslüman de pek kafir ne be. Yani ulema-i İslamiyet'e ben lakin günahı kebaire disa müstahakî gazaba Xuday, laneta Xuday o mesele mana ebedi cehennemi de ne per zaman gideriz cehenneme de mine. Peygamberi medve kuştuna insan ki mümin Müslüman خراكرنا dünyayı teb liba Xuda mastırı. İnsan ki mümin bütün var azayı Xuda ibadet ke merviz rabe bir fabrika ilahi xerake. Xuda Teala ya eti kuşun keve fadla şehida ya. İndi fadla şehida ku mazlum be. Jibo dini Xuda. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor yek kısmı şehida ek zulmen be kuşsun. Ku zulmen atma kuşsun inşallah Xuda bir fadlısıyla tebrik. Persi mabun emjona dest pê bikin. Sida go yekî kulmêj neke merekare hevaltî pêr bike. Vallahi insanı kulmêj neke mesela İmam-ı Hanifi rahimehullah dibe ki qiza xubada tarik salat ki hayuk bi babıca agiri. Babı cehennemi. Tabil guri van ulema-i İslami de insanı kulmêj neke İmam-ı Ahmed bin Hanbel dibe pek kafir dibe. Tabi pek kafir ve nauzubillah dibe hevaltiya kafira مر چه کاره که یویجی بوی هایی انکی شرط شروطی یعنی به حس کردن بیک مر سری مسلمان گرجوان نمیشه. لكن اکثر علماء دنید بیکو عقیده دیسکون بالمیج نه که بیک کافر ناده دیکشتن. لكن پیغمبر مدوی الفرق بیننا و بینهم اصل الفرق آنها مسلمان و کافر المیج یعنی المیج یکی کنه که و ابدیه نه که تارکسادی بمره Peygamber medve ilk vakta insan için huzura Xuda hesab elmezi bana teyitten. İcayın kâne de lemezavanda kemasi teyitten için huzura Xuda ya Rabbi bi abdete lemezavanda nuqsaniye malum. Xuda azze ve celle txoza ku yani nuqsaniyetine bu en pırtıştı ku yani lemezi ve cennet insan ve cennet lemezi hatta Xuda de ehli cennet için ehli cehennemiyet personel ma selakakum fi sakara. Acaba çıma ketin cehennemi birinci cevabı an ve lem nekum minel musallin em ne bujlmeş karamel mecnekir ve lem nekun nut'imul miskine me zekat akhna da fakira ve kunna nakhudu ma'al khadin ve ketin günah ütede dalmıştı ben duvi havay yani de be me evktikir lo mam ketin cehennemi yani vay Xuda be cezai insanı kul mecnekin evvel yani sebep kelamına cehennemi lemece o peygamberi mecli farkana bina Müslüman ve kafir lemece o Abdullah bin Ömer ve zamanı sahabiler zamanı meda insan gülmüş nekler ama münafık disanı münafık ve zamanı Müslüman kalbi kafir yani tedris gibi lemece tehlike zü insan ve küfretin maalesef İşte beri yani merhavalti yani havalti o neke baş yani Seyda go 6000 ke mehne امچونه دکتر پیداکار مجاله که دی به حمله دمه قدیه ده به گلو کاره کرتاش بکه انا صبی پسیک رحمه دا چی بود و دکتر نمیشه والا سپیره کرد تهلیکه که هیه نیوی صبی نابش مثلا یو هبز حیلی به همه اصلی و چه بس صبیه از فتوه نادم امام غزالی دوی که 20 رو سره در باسو به فتوه تنه هر چقدر طب سقنتی که وانتو نبه نابه سقنتی نابه حتی امام شافعی دوی چلو در هدا روح كبدنا الصبية إمام حنيفي بيصطاد بيسروه بلكي استعجب لكن يعني إنسان وقتك ناقص الصبية تشيبه هي الرحمة تشي نبي أنلميش بك إلى الطب بيش تشي يعني تقولي أنلميش بك الصبية قد تشي نبي tabi أبدي olarak neyle الصبي تشيبن بيا حرام لكن وقت بيش زالوكي يبن هو هذا صحيح كثير برصد بيه ولا حفظ زالوكي معنا از رحمة خجيل مزالوكي دبيت تشكينا وحفظ حبني احتياجاته بزرقاتن يعني زبري ويا هو يعني وقتها كو سبي كد رحمه بيه كد رحمه بيه مر قارشنا به الا بيرك نخوشين كي بيه عذر كي بيه دكتور بده تزرار بين فلان او باش سيدا مساله بده حب تليفوني مهنا مواجب بگیریم
Aya kemin ji Batmanê kerem kevim xêratin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hocam bir tane sorum var. Beli. Şimdi benim iş yerim var. Biz çalışıyoruz. Her ay vergimizi düzenli bir şekilde ödüyoruz. Ve sene sonunda vergimizi ödüyoruz. Bu vergimizi ödediğimiz halde zekat vermemize gerek var mı? Zekatın yerine geçiyor mu ve geçmiyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Soralım Seyda'ya inşallah. Tamam. Var mı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Allah'a emanet. Civane kerem kevim xêratin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Ben bir soru soracaktım. Deniz ürünleriyle ilgili internetten biraz araştırma yaptım. Sürekli değişik cevaplar gelince çelişkide kaldım. Deniz ürünleriyle mesela ıstakoz, karides, ahtapot gibi ürünler yemesi helal mıdır, haram mıdır? Yani soralım Seyda'ya inşallah. Tamam. Allah'a emanet. Seyda go birek boyağa henna reşt pori xodun çavayı. Caiz yani. Asla olan birek jû selamê xwe jû derva. û neke caiz e. Heta jû mêra jî bilê İmam Şafîî ve haram he jû mêra henna reş. Lakin bütün imamedine de mekruh he. Heta İmam Gazali, İmam Nevevi ki mezhebi İmam Şafîî mensubune de mekruh he ne haram he. Heta insan ki genç jû pori spî ve yani reşê wisa pir tarîna yani bir ashabiya olsa hannel riye xo parıqız lakin ketum giya kitire sen nabina raşayı soraydı ya nabina raşayı zerayda o salat xısın ana mervine hinkiye o saatken yani ne evkat tari ve raşayat tari sen ihtiyara ne uygunu lakin jbervi yani vakti evkbe mekruh yani bir cihani pori riz spibun xusam soritay zeriti sünnete peygamber aleyhisselam bir isbagu فإن اليهود والنصارى لا يسبغون والبوري خو ريه خو بويا بكن يعني درما ممكن çünkü muhalefete Yahudi o Hristiyan ev boya nakin ve muhalefete mümkün yani vak hanne işte ki nebe perdel ser poru serri çünkü nebe man'i cenabet ve dezmeci sünnet yani hatta ashabiyet ve hingi pori van riye van speed bu o hanne netki agın dikon çmanla ki dikon az ayıp dikon dikon sünnete peygamber ayıp ki ne yemek tabi pribiye ayıp. Yani ki riyevi spi ve polis bir ayıp tükün bu yapın. Halbuki sünnete yani. Müsaade size bir daha telefonum ben hemen bugün. Kerem ki. Aya Kemin, Diyarbakır Kerem Kavum Khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Seydam 2 tane sorum var soracağım da. Buyurun. Şimdi bir hoca efendiden ben bugün dinledim. Diyor ki kabir suali yoktur diyor. Talqin yoktur diyor. Diyor bir insan öldükten sonra tek bir sual soruluyor. O da mahşerde soruluyor diyor. Kabirde herhangi bir şey yok. Benim birinci sorum bu. İkinci sorum da benim dizlerim ağrıyor. Yerde namaz kılamıyorum. Sandalyenin üzerinde oturuyorum. Namaz kılıyorum. Acaba namazım caiz oluyor mu olmuyor mu? Soralım Seyda inşallah. Sağ ol. Allah razı olsun Seyda. Allah'a emanet. Batmane Kerem Kavum Khairatın. Bingoli Kerem Ke. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam, benim 2 tane sorum olacaktı. Buyurun. Birincisi de bu düğünlerde özellikle bu gelinleri kuaförlere götürüyor. Çok büyük bir külfeti var, masrafı var. Bu caiz midir? Kapalı geline bütünde söylüyorum. Evet. O ikincisi de selam, bu mesela kız babası, biz de bu nikahlara bazen şahitlik ediyoruz. Kız babası kızın nikahını kıymıyor da hep vekaleten nikah kıydırıyor. Bir de bunu Seyda'ya sormak istedim. Soralım Seyda inşallah. Allah'a emanet olun. Ecmaîn size Allah'a emanet olun. Seyed telqin gavkana de bası epirse gidve jo jori mabu. Dibgo hükümet telqini çiye gelo waqti meresen. Telqin as-sa'a kunna sünnetici. Telqin peygamberi melser mezal waqti meri defin kirne peygamber gote ud'u lehu el-an yus'alu. Wanda az birey xrabkin ana jey sual tekirin. Beni avatini gote suala qabretine. Ev hadis ya bir hali tevatiri ki peygamber gote ana sual jey tekirin hatta tabi telqine jek ve
اللهم ثبته ama adına mesela mesela şey. Tamam. Akabrejim. Amraca ana da. Tamam. Akabre hetun yani. Yani sual akabri bine ayeti kerime. Bu ayeti sabite çen ayet sen ev ayet de hakiki kavmi Firavun Khudit Adbe النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ateş ağır يعرضون عليها قومي Firavun servi ağır ten askerin kevne ağır غدوا وعشيا سلس في ibare ve yevme takumu saatu yarojak kıyamet rabu فأدخلوا آل فرعون أشد العذاب والوجه قوم فرعون يمكن أن عذاب الشديد أبيات شد لزاني وأب آجر سلوان تي عرسكرن بري حساب بري قيامته بري آجر جهنمية أبيات حشيدا نينا ده حشيدا حسابه يعني وبري حشيد الدنيا إذا تشكي بساز أهل فرعون تشين أبيه جغيني قبري بيبايو كبا عين بالصداح حديث Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber bir tevatür hemen hatta rivayet ki Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri min azabin nar min fitnetil mahya ma da min fitneti mesih deccal ya Rabbi hifzak fitnetkim azabı kabri azabı agri diye bısat çeşitiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ebdaatı o Peygamberime kiriye ashabıya kiriye tabi'ina kiriye imam-ı mezheba kiriye hatta ana ebdua tekirin وقتی که عذاب قبری تنبی بوشی نه ابداعش کدا که دینا مسلمان معنوی نامیه یعنی معنوی چرمینه او اویانیج پیغمبر زمان پیغمبر همه که کتاب هاتنه نفساندن ناد نفساندن زمان امام بخاری و بریویجی زمان تابعینه وقتی که نفس صحابیه ده که او که پیغمبر دعایی وی نفسانه ابتشادیه نفسانده زمان پیغمبر حتی ابتش به دره و چیده بکد به نبی اسلامی عذاب قبری ایک و عذاب قبری انکار بکه گره نعمت شهید جی انکار که بنی خدا ده حق الشهید به ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اموات بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء ولكن لا تشعرون بلکه ساغنا ما و نزان والنبي جوالني كده رأي خدا ده الشهيد كدنا ومرينا بلکه ساغنا ما نزان آيات كده دبي يرزقون بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله بلکه ساغن با خدا رزق دخل يا ما بين عقل ما يعطميور عقلي تت قرآني هدش تقولي عقلي خو درسي بدي إسلامي پیغمبر يعني أنا خدا دبي يعني لبا خدا رزق دخل إنسان الشيء دخل وبدخل يكتب عقلي يقول يوم قبلي لكن هو عشتي لوينه ومثلا خليا جسري لويه ولا عقل ما يعطميور عقلي تتبع عقلي خد تتبع ضلالات الشيطان تدغرينا يعني يا خدا دبي يعني أنا إنسان عالم قبري يا حشري يا جنة وجهنم عقلي خلنا كان إثبات حتى ابن سينا تري إنسان كي داهي بيه مثلا حشر وقبري وان عقيدوية خدا قلت أمشي باورتكن أم كان بعقل حل بكن هذا الأستاذ بديع زمان رحمه الله سري ما سيد بر خبرنا دبي أهل كفر دلاته عقلي وان برسي تتشكيش قبولنا يجبر بيها ومثلا كي خدا قلت تيجي باور بك يعني سلام صدا بدأ تلفوني مدنا جم مواجه بقولن جمردين كلام كم خيراتن Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydam pırçaka min habu. Bele. Seyda İrogo insan azê bêjim 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar, 30 milyar bide insanekî. Ew insan bêjê bê go wexta te 30 milyar pere te bideyên da min azê her meh milyarek an milyarek û nîv azê perê te şixulênim azê milyarek û nîv pere bidim me ta. Yani belîdke. Arı mesela bêje ya milyarek ya da milyarek û nîv mesela ya azê milyarek ya da milyarek û nîv belîdke. Net dike dibe milyar ki mesela. Azê milyarek her meh milyarek bidim ta. Tamam. Azê bêjê muxta ku kengî jî perê te şer nazim ew 30 milyarê ta. بري مهكي بري تي بيجي من بريم بدا من هذين بري تجي بدا متى سيداب جعيد انا جعيد كامل سيدا برسن ان شاء الله ودي جو راضي بسلام وحرمتين جمال الوجهه امانتي خدي اهلا وسهلا سرجعوا زي اسطنبول كلامكم خيرات السلام عليكم خوش اسبورك معي علينا وعليكم السلام كلامك از نیاز ارزم مل استانبول روندمن سوری ما هست زیدا مثلا پیزا مرا ہے میں پیزا خسرا داده میر ام بین سف کرام بیلیازیب ده بره بله قواسی میه کی سکنه ام بین جهاب آیرلمیشته به زوجه معلومه سعودی سرویس سر کرام بیلیازیب واتیه برنی
شرعت اوجك تذكير قياج لو كان سوجو ما يوي كامل سيدا برسن ان شاء الله كامل سيدا برسن اما هاتي خدي بين خير وخشيده ان شاء الله اهلا وسهلا ابتما şavanı mey daviye bu. Seyda Go dedik Türkçe sormuştu bu izleyicimiz. Dedi biz hani devlete vergi veriyoruz. Acaba bu vergimiz zekat yerine geçiyor mu geçmiyor? Yok. Hiç de zekat yerine geçmiyor. Belki gidip o devlet o vergiyle heykelleri yapıyor. Genel evleri yapıyor. Nasıl zekat olabilir? Seyda dedi ki deniz ürünleri ahtapottur, istakozdur, başka şeyler var. Acaba bunlar helal mi helal mi? Şimdi İmam-ı Hanifi'ye göre balık dışında öbürler haramdır. Evet. Ama başka imamlara göre yani bu şeyi dışında mesela bu tabi hem denizde yaşayan hem de karada yaşayanlar o haramdır, öbürler hep halal. Hepsi halal. Yani İmam-ı Şafii'ye göre de öyle değilse de. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed'e göre İmam-ı Şafii diyor benim babam denizden çıksa ben yerim. Onu yaşa. Yani çünkü balıklar bazı balıklar ve insanların suretindendir. Onun yani ölçü şudur o üç imama göre. Evet. Dışarıda ve hayat sürüyorsa karada bir de denizde hayat sürebiliyorsa ona haramdır. Evet. Sadece hayatı denizdeyse ne olursa olsun. Evet. Yani İmam-ı Hanifi'ye göre hayat tafi. Mesela denizde de ölse su üstüne düşse o da haramdır. Yani illa dışarıdan çıktıktan sonra ölmesi lazım. Böyle. Sedat izleyicimiz dedi ki ben hani ayakında sorunlar var, sıkıntılar var. Oturup namaz kılamıyorum, sandalyede namaz kılıyorum. Acaba nasıl? Caizdir. Hatta ayakta da ihtiyacı olsa tüm namazını ayakta kılabilir. Evet. Ya oturarak ayaklarını uzatabilirse o şekilde nasıl imkanı olursa o şekil kılabilir, makbuldür. Böyle. Bu da Türkçeydi. Sonra doğru hep Türkçe gittik sanki. Dedi gelinler son dönemde kuaför muafirlere falan götürülüyor. Ciddi bir masraf çıkıyordu. Acaba nasıldır? Bunlar haramdır. Bak gelinlik israfa giriyor. Yani geniş bir gelinlik her ne kadar bu Müslümanlara adil değildir. Avrupa'dan gelmiş lakin yine tesettürlü olsa israfa girmese insan giyebilir. Yani değişik bir elbiseyi mesela bir kız gelin olsa giyebilir. Lakin gelinlik gidip mesela akşamleyin 4.000 lira 5.000 lira ne kadar verir? 1 saat 2 saat için. Sabahleyin o kadar bu israftır. İsraf da haramdır. Allah-u Teala diyor innel mübezzirine kanu ihvane şeyatin. İsraf edenler şeytanın kardeşleridirler. Yani birçok bu düğün şeyleri israfa giriyor. Hatta yemekler mesela verirler yarısı çöpe giriyor. O da haram. Yani o da haram oluyor. Yani İsrafa mümkün olduğu kadar israfa girmemeleri lazım yani. Seda dedi ki bu normalde nikah kıyılırken baba kendi kızının nikahını kıyıyor, vekalet veriyor, bir malaya veriyor ya birisine veriyor benim kızımın nikahını kıy. Evet. Niye acaba diyor? Şimdi vekalet caizdir. Vekalet sadece bir insan bu evimi sat, sen vekilimsen sat diyebilir. Şimdi kızı nikahlandırmak o da bir nev'u bey'dir. Yani bir kızımı o falan adama ver. Lakin en iyisi odur ki adam damadının elinden tutup ben kızımı sana nikahlandırdım. O da ise ben kabul ettim. Olmasa da vekalet sıkıntı yani şimdi bazılar o şeyi vekalet olmaz. Lakin İmam-ı Şafii'nin alimlerine göre nikah kıyılırken kızın babası orada olmaması lazım. Hatta onun şahitliği kızına da kabul olmaz. Çok bunu soruyorlar. İmam Şafii'de bu baba oğluna şahitlik edebilir. Ama baba kızına şahitlik edemez. O mesela orada onun vekili, onun nikahını kıysa orada olmaması lazım. Çünkü orada olsa o kıydırması lazım. Kıyması lazım. Evet. Size goyek en ben de 30 milyar bedeyim bidemin. Melo. Azim mehe milyar ki bizim te. O kan gavrata xozi meh ki berejmir beyaz peyterim te. Ev tabii kenge takas mekeri birinde sorun ne lakin mehe milyar ki bir faiz o aynı faizi. Şu faiz evet. Den karşı menfaat edildi. Karşı menfaat edildi o belki zarar kır. Ana mesela de İslam'da deyn heye. O mesela vedi'a heye. O mesela qirad heye. Qardul hasene qirad heye. O mesela şirket heye. Ev qirad evet bir asla bir paraydım te bakabtine mesela kar zarar. Mesela zarar bes zarar selmayerçe. Mesela ikut şkoline şkolaviş kisirse o karcı mesela zararcı khoye malçe. Ya merik sen zarara khuziz kabul nakim. Perimte aynı bidimin o da zarar kır o zarara mal ilişkisite o haber ilişkisite ya zulme. Jibervi havay yani vakti ta'yim ke temehis milyar ki bidimin
Ev yani faiz aynı faiz. Ama bir tahmini vakti az iş tüken mehe milyar kite milyar nüf kite. Kum kar kir. Kare mesela az %'lığa kare. Nivi bidim de %30 bidim de %60-70 %'lığa kare. Kar bize ev kabul. Kar ne bu şkayz nadım. Zarar bir şkayz sermiyali seni İslami de usadı. Size persame davi go embe mere keşke hocajan diye mahravi serset gram zer biriye. Yani. Çun zevudi billav nekerin çens mehdere bas ya da mehkider bas bu evdu berdan. Yani. Tabi ev zer hakkı keşke. Ana keçik teslimi meri kürbe o mesela tabii razı ve şu evlerini mali keçki. Yani mesela bir yani keçki vakti teslim meri kür evji pera hadal mezhebi cumhuri da ama ku perda evlerin delil ko girdi jib mermi tevhid ke. Lakin İmam Şafii ve ila gele behbra. Bana merkim onu ilişki bu ben evya hani keçki vakti berdi keçki. Cana keçki hani mesela ila meri zor kuntim berdi. Berdi meri kara bir şey valla esteverdim az mehrini aldım. Tabii navid be khul avsa caize yoksa pire ki hemen teslim meri yok kırıl meri. Ve iyi. Size perseki burası telefonu kadın ve desta havala yaz kırı telefonu şan bu hundur. Ve perseki o bername ho mebqadin. Dedi ki ben evlendikten sonra eşimin uyuşturucu kullandığını öğrendim. Bana bu konuda onu engellemeye çalışıyorum. O da bıraktım diyor. Bu konuda bir mesuliyetim var mı? Onun mesuliyeti yok lakin bu var. Yani mesela bir kadın kocası ben seninle evleniyorum, ben namazlıyım, niyazlıyım, uyuşturucu, içki falan sonra tersi çıksa boşanma davası açar. Bu boşanmak istiyor. Acaba ben mesulüm İstemiyor. O mesul değil. Lakin o nasihat etmelidir. Yani bir insan uyuşturucu kullanıyorsa demin namaz da kılmıyor. Bir insan namaz kılmasa biraz önce biz söyledik. Yani bir alimler kafir oluyor. Yani. İslam'dan çıkıyor diye. Yani bir insan namaz kılmıyor. Bir insan yani hadi çıkları olsa o çıkları namaz kılar mı acaba? Yani niye bu nesil o kadar bozulmuş? Yani günahı yok kadının. Günahı yok lakin mümkün olduğu kadar emri ma'ruf nehi münker yani ona nasihat etmelidir. En son dua talep ediyorsaydı. Evet. Allah-u Teala yani onun kocası bütün Müslümanları ıslah eylesin. Bütün alışkanlıktan muhafaza etsin. Amin. تماشاوان هجا مشاهده برنامه خو حیا هفته کی دنا ببین خیر خوشیده و او خود سپین رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.